Pentecostal Network PenNet program clear to te lalpa iswang mingin chibai ule tunkar chunge UPC Northeast India Kohhran RAWNGBAWLNA CHANCHIN THAR clear ni lawngai thlang u August ni som banhei ni lai nia General Administrative Committee chuan Chhipphir lenga wanga aizo khopui chung local council shang ten an veng chunga inkhar khip na an kalpuya wangin General Headquarters Office Molpui Salem veng aizol po ni hi August ni som pathum le ni som pali chung khan an khara aizo khopui chung veng shang office staff te po film crew tur le shileng ti dar tu ni theina kong shang pumpel tum chau turin ngen na an siama office door tu te tan po ngen na siamin amma aya uluk le film crew zokin office kalpui an tum to ti thu chwa an siam July thachunga Africa khomol pui mun shang RAWNGBAWLNA report lom lian zualte Mauritius mithar somhni pangaten iswam hingin baptisma anchanga mi panga in tharau andong Liberia mithar somnga panhiten iswam hingin baptisma anchanga mi somli pathum ten tharau andong thar Tanzania mi somhni pakhatin tharau andong thara mithar pakhatin baptisma changin mi somthum pathum ten damna anchang Africa khomol pui mi pui billion 1.2 chuangjat omna UPC kan pung zelani District shang RAWNGBAWLNA CHANCHIN THAR ngai thak chunjamila Lunglei District Chhipphir Bial PYD te chuan Bial conference rorel bo zuinan August ni sari zirtom ni khan Lunglei Civil Hospital tan thisen unit somruk pali an pe Chhipphir Bial PYD te hi sekhum Kohhran hola an kal khoma Chhipphir Molthram North Kangmun Bolpui le sekhum Kohhran atungin thalai member za somhi vel thisen petur hian an thokchwaka Bial the pastor Reverend LH Lalchandamana telpui Thisen pek ma in hun ser toyan mana Bial PYD secretary PC Chawding lianan hun kai shwain Chhipphir Biak Kohhran secretary upa PC Lalzar moyan hun ser manga Lunglei Civil Hospital atungin Dr. Lucy Rampinglai ni ren kheile atim ten sekhuma kalchilin thisen hi an la a mipa somli pariat le mechia som paruk ten unit somruk pali an pe ani Thisen pek zo hian inkhom toy bot saile in RAWNGBAWL to R Larin Zwala Bial PYD treasury na kai shwaya Bial to pastor Reverend LH Lalchandaman lom thu soin mal som tung train kalkhom te achin ani Dr. Lucy chuan hetianga thingtlang Bial atanga Thisen pek na chang shria anom thin chu lom omati thu soin thanem ngai taka tan lezel turina fuya Chhipphir Bial PYD President Evangelist Engzong apo in Bial PYD members hi somhi panga atanga mi za somhi chuangkal khomin thisen unit somruk pali la empathy chu lom om ati le a Lunglei aizol le Mizoram hunchang shanga zirna le ezona na awanga thokchuak engi mozat anomlaya Bial chunga thalai member om angang te kim taka thokchuaka midang tanpui na tura impete zongjok chunga lalpa I chuam hingin lom thu asoi molani August ni sari zirtom ni khan headquarters Bial LED tele pukpui Bial PYD te chuan CEC school tan thilpek an hlan headquarters Bial LED te hian kumin HSS LC result chhuaka CEC school te za aza an pasa wanga lompuinan cheng sing khat an hlana pukpui Bial PYD te pu in CEC school champuina atan cheng sing khat an hlan ve bok ani heng thilpek te hi school ayo in principal le zirti tu chen khaten an lodonga thilpek hlan tu te chunga lom thu an soibok Azol East District RAWNGBAWLNA CHANCHIN August ni sari zirtom ni zan khan rabung Bial chunga Kohhran ding thar rabung veng chakchu Azol East District noi preaching point pakhat ni turin Reverend Bial nemtonga district treasurer chuan honna anei preaching point honna hi Bial the pastor Jailal Mingsanga chuan kai shwain tharau lam hlanen he hun hi man ani a he preaching point thara hian member somriat chuang an loi mek ani preaching point shwai tu te chairman upa R lian luna secretary twalupa kelal thamwana treasurer twalupa vila shwai tuanga tani in member twalupa lel tempuya twalupa zawram lianale twalupa thangthuite anni August ni ret in ni khan Reverend Biak Sangzola district superintendent chuan Swangpuilon Bial vanbong Kohhran tembek in thar an sakna turlung phum na aneya he huna hian charge board me shwai tu telin Biak in saktur chu pathian hena hlan nei ngal ani Biak in hi awang fit somhi pali le adung fit somli liana saktura ruwa manani a vanbong a hian tu na hian Kohhran member za somhi chuang anom mekani August ni ret in ni thau hian rabung Bial aiduzo Kohhran ten Sunday school hall an sak tharna turlung phum na Reverend Bial nemtonga district treasurer chuan nei bok ani
Aiduzol Kohhran Sunday School Hall sakna turatan hian District Sunday School Department le Upper Republic Kohhran ten Chhimtuipui na an pe a hehuna hian Aiduzol Kohhran try to the baka Bial to pastor Jalan Mingsang ten an tel pui bok ani Ogasni kwa pathiani khan Reverend HL Thakunga District Sunday School Director chuan Darlon Bial Darlon Kohhran le Ratuvengpui Sunday School Hall hongin pathian hena ahlan hehun hi Darlon le Ratuvengpui ahman veve ni in heng Sunday School Hall honna hian Kohhran member chen khaten an telpui baka Evangelist Silal Chanpuya District Sunday School Secretary le Bial to Pastor Reverend Tilal Biak le na tepuin an telpui ani Reverend HL Thakunga chuan Darlon le Ratuvengpui Kohhran ten Sunday School Hall chatak an neina lom thu suin Sunday School Hall hi pathiam peng ni in lalpa fakreng turin kalkhom te acha ani Darlon le Ratuvengpui Sunday School Hall honna hun toy hi hall chunga nei veve ni in Reverend Tilal Biak le na Bial to Pastor chuan akai shwai ani Darlon Kohhran Sunday School Hall hi fitsom hi pasari le fitsom panga alian ni in Ratuvengpui Sunday School Hall hi fitsom thum le fitsom panga alian ani bok heng Sunday School Hall panghi sangna turatan hian District Sunday School Department atagin Chhimtuipui na pek an lo ni to ani bongkon Bial penel PYD te chuan Ogasni kwa pathian ni khan tunhnaya MBSc in result ati chua HSLC le HSSLC a pass tharte choi moina hun an mang penel PYD hian kumdanga chuan HSLC le HSSLC a pass tharte hi Chhimtuipui inkhoma lompui na an hlan china kumina ero shipui lenga wanga inkhom the ani lo wangin zirlai te ina kalchilin lompui na hi an hlan ta jok ani hehuni PYD shwai tu ten an kai shwai ba ka fuina thu thatak soi ngai thak ani bok PYD member choi moina hlan te hi mi pangani in chungte chu unawnu laldinpui daughter of unawnu ngurtlan sangi unapa Jonathan Vanai tuanga son of upa Joseph Lashwai tuanga unapa Vanalwana son of ngurthanga unawnu Bial Rohlui daughter of unapa Zauchuang le unawnu Saidingpui Sailo daughter of unapa Masoma Sailo te anni Ogasni rukninga ni khan kholiam Bial LED te chuan phoibong PHC a doctor le staff ten tangkai taka an manatan thutlengan pe a Bial LED shwai tu tele Bial to pastor ten phoibong PHC a hian kalin hlan na hun an mang ani phoibong PHC a thok tu ten lom thu an soi ani Kohhran houten ramutla kan mang meka Chhipphir lenga wangin kumdang angin mang theilo ma ila Azul East District chung Bethlehem Bial Bethlehem Kohhran le Malpui Bial Salem Veng Kohhran mithar baka baptisma changthar nei ani Bethlehem Kohhran Kohhran Paul danga trin mi som senglu ni in naw piang thar pali baka Kohhran member PM thar mi som anwai mi som he pali Kohhran zia lu thar anni a Ogasni som thotan jan khan Malpui Bial Salem Kohhran mi pangai suangai damna baptisma Bial to Pastor Reverend H Laropuya kuta changtharin anjinga pali hi mithar anni a naw pakhat hlan ani bok Ogasni riat inri ni jan khan ngo pa Bial kolbe ma mi pakhatin suangai damna baptisma Bial to Pastor ke Vanal Limpuya kuta achang bok tarlan to angin hera mutha hian district Chhimtuipui in heng huna te hian district in a chorlai full-time evangelist Ramtlante Rongbol turin atir chuak meka Rongbol na kalpui meka ni bok Evangelist Arvan chunga Upper Republic Bial College venga Evangelist Lel Ame na bongkon Bial chunga Evangelist H Malsom thanga Bethlehem Bial Bethlehem veng thanga Evangelist H Lel Biak Zava rabung huna ale Evangelist V Kam nei thanga Khozol Bial ngaizol huna te ani Unapa Arvan Lalpeka son of Evangelist Arvan chunga Bazar Bial Bazar Kohhran loi chu MZU-NEI Department of Botany School of Life Science atungin PhD amuthara a thesis title chu Diversity and Phytochemistry of Pteridophytes from Different Reserve Forests in Mizoram tini in Unapa Arvan Lalpeka hian tuna hian Aizawl East District PYD a Secretary mo phurna achal mekani Chhimtuipui District RAWNGBAWLNA CHANCHIN Chhimtuipui District Missions Director Reverend Dr. C.C. Mochuan Ogasni riat inrin ni khan bolpui NGBL chung Chialdongi lung Kohhran te tlo in hun amanga Bial to Pastor Reverend H. Lanhe chungale bolpui NG local chairman upa kelal filaten telpuin Ogasni ko pathian ni khan Chialdongi lung Kohhran ten cholhui te siam sakin pathian thu te soina nein hun an mang ani
August ni som tho chani khan tria dongi lung lokala tirkau quarters sakthana natlang an nei chunjama Bial chung PYD vongbuk le ar chuang Kohhran te an chuak thale ainak PYD member unaw nu LC Sunami daughter of LC Buimong tu na China omek chuan Kohhran hote tong China le du sakna adon lom thu soinan sum fai cheng sing khat chu PYD kaltangin Kohhran aron pe a Kohhran hote an lom hle August ni kwa pathiani khan tun nai ra sura wanga in saklai leiminin ahnol nei tu anaw pa en potha husband of Tilalia Moi Bible Women President Chhimtuipui District LAD te chungkwa chu District LAD shrai tu ten champuina anhlana hehuna hen Reverend Joseph L Kawrthahah District Superintendent chu afuina thu soin tongtai sakna aneya District LAD te hian cheng sanga champuina anhlan ani August ni kwa pathiani khan Chhimtuipui District Headquarters local news ha kum sangni somni atanga sangni somni pakhat chunga District PYD Choir member thar induction service neih ani helang luna program hi District PYD treasurer le District PYD Music and Sound Committee twal upa enlal chwa moina kai shwaya Reverend Joseph L Kawrthahah District Superintendent in Shrek thina le lak luna hun mangin tungtai na anei sak ani District PYD shrai tu Evangelist Robert Bial Mati Vice President le Assistant Secretary Rongbol tu LS Lalming Wanaten Fuina Thucha Ansoya Unanu Baby Zirku Mile Unanu Helen Lal Cross Par Tai Rongbolna an Nebok District Choir member atan hian Mizoram thum phakat Rodney in conductor atan Unaw pa Mizoram Wanale Unaw pa LS Avanel Chwangate Rod anni Music and Sound Secretary Unaw pa JL Shiat Chungan Zaipol in Mel Shiat Tina Nein Committee Chairman Twal upa El Khaiwu chuan file lanna anebok August ni kwa pathiani kham phura local church a chung ko paruk member somni pathum te chu pastor MH Robin Lal Thanmoya tuipang bel tu pastorin iswang mingin Kohhran asengluta naw pakhat lanna ane ngalbok bel tu pastor hi vahai field worker evangelist e khaching le laki Kohhran upaten antroi om ani August ni som tho chani kham phura Kohhran loi tur hian chung ko khat member pathum te chu tuipang bel tu pastor MH Robin Lal Thanmoya Kohhran asengluta member thar te fa naw sen po pathian hena hlan ngal ani bok he hmuna hian home missionary evangelist khaching aine chuan rongbolna anei mekani August ni nga ni lainia Chhimtuipui District PYD Enlarge and Editing Board meeting chuan District PYD in Kaishwaina danbu lo zir chiang turin hetiang hian chanvo anin sem Evangelist Robert Bial Mati Chairman District PYD Twalupa H Alal Dusanga Secretary District PYD Music and Sound Committee le District PYD Choir in Kaishwaina Twalupa N Lalchwan Moya member District Kumpuan Board le District Education Board Twalupa El Khaiwu member Sectional PYD le Local PYD October to kar masabara meeting hi annei le ang August ni sari zirtom ni khan bolpui NG Bial PYD chuan board poimo takan neya board hi sectional pastor H ne chungana telpui Andro rel tangpuite Chiadunglung Home Mission Field Missionary Quarters Saktan Puinan Bial PYD mingin cheng sanga peng ni se lockdown chunga Bial PYD member chatwan rampante chu August sang ni somni chung hian Bial PYD mingin ralna nei ni se Bial PYD mingin pastor quarters a thil donate ni se blood donation le Bial meat cum sports nei dan tur chu Bial obi kuta da ane Bial PYD sumtuang na chikhatatan local tin PYD 10 ni khatta sumtuakin in hlona nei ni se August ni sombaruk pathian ni hian Chhimtuipui district pum huapin LAD 10 omni khama chunghe tong China an nei dona district chunga mi le Kohhran mi a the piang te troi om turin an somani tungtai thupui tura than chuate tu le fate ta na mal somna le pathian shwaina COVID-19 thrileng are theinan COVID-19 thrileng kara sarkar danjamte bo chechuang silavin district chung Bial tu pastor le tele home missionary ten anmani Bial le omna theu anrem chan dan ang anga Kohhran te tlo kwalin rongbolna an nei ringa Kohhran te pon an thamwan buin Bial shangshanga Kohhran ten mal somna andong chhomek zelani inkhom le puipun thelo ma se heng local ainak vombuk se hatla sangau chu meisetla ni otlang chiadongi lungle se ha college veng te chuan road big nein rahman na thatak noya biak in sak an chunjom zela
South Lungpher Bial tepu impasor quarters sachaturin Rahman na ankalpuya natlang anthokmek bokani District Shwai tu te chuan Sri Lanka rapot tlang sang sanga kaushan hote tha ho lova theitop an chwa chu lom oman ti thu soin thilpek le rongbol na peng sang sanga po chol lova theitop chwa zel turin kaushan hote an nge ngal bok Chhimtuipui District PYD 10 Missions Field Pwala Kumtin Project an nei Church Roofing Fund cheng sing khat chu Chia Dunglu Home Missionary Evangelist Gila Nunzira Hena an hlana kaushan hote an lom hle Chhimtuipui District PCD malakna a live music home record singing competition an buat sai chu District chung PCD 10 an hutle a he inti siang na hian category pahnia training kumsom chunglam le kumsom hnoilam tan siam ani top 10 tling te ming pon chhuana nei ni inti siak te hi PenNet Chhimtuipui YouTube channel atonga en thei ani audition round hi zo to ni in top 10 than chhuaten official lama tonga hlathan bing mangin inti siak na an beile mekani top 10 te inti siak na hi har san na dang awm lo zuan August ni sompanga inrin ni zandariata live premier pack chwale ani ang Chhimtuipui District PCD chuan district chung mai baka tlangsang sanga kaushan chung kwa te he inti siak na hi lo thlir ve cheu turin an som ngalbok Lunglei West District Rongbawlna Chanchin August ni kwa pathiani khan District Superintendent Reverend R Ramthadzolale District Missions Director Reverend F Lalbiak Trauma te chu khomoi kaushan hotlo in an fe chwaka upale rongbol tu tenen in khom na nein an hlimtlang hle ani local in thilpek le kongchang sanga an malak na te fak om anti in kaushan hoin ma ason na sahle ani August ni kwa pathiani khan chong te pi local member thar pathum kaushana senglu anni a evangelist tingur chwanan member thar te hi baptisma chantirin kaushana asenglut ani munnom local ten an biak in extend mekin an mamo sang heng mi te hne na tong hian an dong upa silal mingliana council veng cheng singkhat upa MC Dauthua ma headquarters local rangwa bendel khat upa bi sangtunga bazar local silpolin pakhat hengba ka andai lo na chu district in alangai to puidon ani munnom local tan hiam Chhimtuipui District Superintendent Reverend Joseph L Thauthang chuan cheng singli alo pe bok ani Lunglei West District Superintendent Reverend Ramthadzolale District Secretary Treasurer Pastoral Somle na sailo te chuan August ni somparuk pathiani hian sitlang pui ka ushan tlo in an fe chuak tunlai shileng mek awangle lockdown awanga inkhom te alarem lo boka wangin Lunglei West District Office chu kar khatani thum thojen ni nilai ni le zirto pa te hon ani diltlang bel pastor quarters sakna atan district ocean pui chuan cheng noi thum asangshana bel tinin sum an lo khol to tenen quarters thatak saturin bel mi pui te anim ba sei mekani District Chhimtuipui hian Saizo West Chhimtuipui in sakmek tampuinan po cheng noi khat ape a Chhimtuipui Chhimtuipui in po arang the angbera saktum mekani a district atangin cheng noi khat pek turarwa mansa ani North Mizoram District Rongbawlna Chanchin Rengdil Bial Kawrthahah pathianikal ta August ni kwa khan bel the pastor silal thengliana bel fangchuan mithar pakhat Pentecostal shana lomlutin lali swamingin swangai damda baptisma achantir Kawrthahah kaushan hi preaching point ni mekani a kaushan haute po antang rol hle ani North Mizoram District in Rongbawlna beipui athangna kanan thar kaushana kaushan din ani atanga avoi khatna ni turin August ni som pakhat thole ni khan bel the pastor lalmaglen ang hamte chuan nu patuak ain nei tir in nei na hi kanan thar biak in ahmangin Hindu sakho between an nei a heng nu patuak te hi pathian thuthung hmuna tura midwar an nei nuwa Pentecostal kaushana lomlu ni in swangai damda baptisma an chan nuwa in kutsui tir an nei kanan thar hian evangelist ramnun sanga chu rongbol tu ni mekin pathianin a rongbawlna a ompuin mithar nei konga po malsomna adongna sahle ani August ni riat enrini jangkhan aiboka chung ko khat mem mithar pani de chu bel du pastor PC la rokiman UPC North East India kaushana lali swangmingin asenglut heng mithar de hi zema boka tanga aiboka pem ni in aibok Ocean Church board member te na thokal tangin UPC North East India omduna anneya bel du pastor hian asenglut ta ani Chulmun Bial headquarters Chulmun Kaushan de chuan pathianikal ta August ni kwa khan kaushan chunga rongbol tu retreat kam report hun an mang program hi dar som pakhata tanin Chulmun Biakina hun man ani a Chulmun Kaushan department shang OBC Church board member Chinten retreat nein an mani zone thewa an rongbawlna report an pebok
Chonhulama sharing hun nein rongbol tu ten an thil ton le shiat atang le an veizong thil te soin inti so ton na hun thatak an neya an hun man te lok thak an ti hle ani rongbol tu retreat program a hian mi somni panga kalin Bial the pastor Reverend Ram thanga kolni chuan in khom aka shwaya anhe na tong hian fuina thuba ka general le district report te apebok North Mizoram district PYD 10 PYD moto be chana rongbawlna an nei na mun Rengdil Bial Kawrthahah Biak in ansa Biak in sang hi kolasip dia kon Bial Khwangpui lam Kaushon ten work campaign an thoka rim taka an tho nuwa Biak in zulwa thei turin an pei felta ani Kawrthahah huni North Mizoram district PYD te malak na in hun rei tak rongbol tu Evangelist Lelian Sota da ani a district PYD ten hun enge mochen atanga an lo bei sele an lo ha lel lalpa Biak buk tundin alo ni ta hi Kawrthahah Kaushon tele district PYD shwai tu de chuan lom thu an soi Biak in sang na tura district PYD member ten an phak tok te an tho khom pi alama sum le pai hun le tha ui ho lova chenhem ngai taka work camp ba Biak in sang na thok tu kolsip Khwangpui lam Kaushon te chunga North Mizoram district PYD chuan thinlung takin lom thu a soi ani August ni kwa pathian ni khan sumsui Bial chiak Kaushona rongbol tu te in tuai tharna nei ani chiak Kaushon bo sai in tuai tharna hun hi Bial the pastor howane ni in rongbol tu mi som thum chuang an kal khoma Bial the pastor Reverend HF Malsom an hena tong hian Kaushon hote chakna tur le ma an sona tur thu chale bengwar thak tak tak ngai thak ani North Mizoram district chunga Biak in sak report chang te Tlangsang Bial headquarters Tlangsang Kaushon ten hun enge mochen atanga an Biak buksak kumin kumtir lama an lua lu chu zoi a sak chho bel zelin tuna hian Biak in malam chei na an thok mek ani Tlangsang Kaushon hote member tlem te ni ma se an tumru na in Biak in thatak an nei theya he mi chungchang a hian Tlangsang Kaushon chairman pastor ke aino na chuan Kaushon mi pui de tho ho na le shwai tu te in lungrual na ra ani ati tuna hian Biak in thuthleng tur po roman mekin pathian in rem ati jong kum sang ni somni pakhat February tha emo March tha vela hon antum hunthar Bial hunthar Kaushon te chuan an Biak in sak meka mason na nei chhozelin tuna hian Biak in ceiling siam na an thok meka hunthar Kaushon te hian karlawa pathian chena Biak buk moi le thatak Kaushon hote in lungrual na azara an nei thei arin om Dampareng pui Bial chung om sidon Kaushon Biak in sak mek po twang taka kalpui zelani a sidon Biak in sak tan puinan hian chaltlang Bial missions department chuan cheng singthum sanga district missions kaltanga pe in din thar Bial ten cheng sing hi an pe boka Biak in hi achung chi zo to ni in abang thleng in bel phui vek ani to bok Biak in adung fit somli panhi le awang fit somhi panhi a sak ni in Kaushon hote an tang hle a tuna hian Biak in chhuat siam na tur sum khailak ani awangin lalpa a mi in phalte thinlung ki khon ani theinan Kaushon hote an tong trai chin ani Biak in sangna tura thatho thu te le sum le pa ya pui tu te chunga Bial the pastor ar thanglura chuan lom thu lalpa I suang mengin asoi chaltang Bial bong kon Kaushon te chuan an Biak in sak mek chu ngor takin an sakna an kalpui meka bong kon Kaushon te hi Kaushon no pangte ni in lalpan akut amhan rongbol tu evangelist la soivelan an Kaushon na rong abolna atungin mi te shiat a hlo zwala Kaushon hote impek na le tho ho thatna awangin an Kaushon hian ma an son chakle a bongkon brigade a assam type Biak in pangai tak an nei thin chu member te an pun chho zela wangin khovel na son zela tuna hang concrete in Biak in an sa chho meka in rinnikal ta August ni riat khan hatlang run pui nein cheltang Bial Kaushon sang tem Biak in sakna hi an puya district superintendent Reverend Laltuang apoin an Biak in sakhi amhuna atroi ombok North Mizoram district ramlak be pui athak bozrina rongbol tu adana hun Rengdil Bial ke Sarali a hian tuna hian evangelist lerindika omin evangelist lerindika omchunga ke Sarali Kaushon din hun chu hetiang hi ani ke Sarali Biak in sakmek chu Rengdil PMF ten work camp a chunzomin Biak in chu lwa theya sakpum ani ke Sarali tirko quarters lwa lai a ongrop tu awanga a thar chaltlang Bial mission stem Biak in bul maya quarters an sak chu Biak in hon rwala hon theitura buat sai ani bok tirko quarters man turin syntax liter sang khat leini bukin hi Rengdil Bial missions department in ke Sarali a an mamona apyang man turin cheng sing thum mangle thobela lei ani Rengdil Bial LED ten quarters a thuthleng sei thatak pahni an da bok chamari Kaushon ten quarters man turin chauka bungrua dekchilian tak mai pahni ba ka bungro dang thatak tak an pe bok
ke Sarali rongbol masaber evangelist chhuante an Biak in mantur ceiling fan a tumsak bok rongbol tu masate thot bak rongbol tu ke vanal dika omhnua member thar somparuk nei belle ani pathian tan thil pek kaw ki shangshanga kaushen ten mason lam an panzel bok tirko kwade sa hian tol upalal kau chu Rengdil Bial PYD secretary chuang khum thatak ape bok August ni som pani ni lai ni zan khan hun thar Bial phunchong mel soma nu pa tuak khat Pentecostal shana senglu ani in una pamal soma hi rongbol tu evangelist R lerin chanan chuangai damna baptisma a chantir ngala lalpan kaushan hote mithar ape ka wangin anlom hle August ni som pani ni lai ni chu madar som pakhat khanor Mizoram district office staff te chuan Chhimtuipui una pa R lalnun tuanga pa Reverend Lalramza vasai lo jutlang no ma ral na hun an mang Reverend Ramza varal na Inkhomhi district superintendent Reverend Laltuangan Kaishwain thamwana thucha district secretary Reverend Siarpui na soya ralna thilpek district treasurer Reverend Kelal du sangana hlana hunser khar chongchai district Sunday school secretary evangelist H lerin hedan amang bok hemini vek chunu dar khata tlang no ma vek district missions director Reverend Sil Thantuanga apa Reverend C dam chungnungan akal santak chu ralna nei chunjomani bok Reverend Sil Thantuanga de chung ralna program hi district superintendent Reverend Laltuangan Kaishwain ralna thilpek district secretary Reverend Siarpui le staff IO in unanu R lalpian feliten an hlana district treasurer Reverend Kelal du sangan thamwana thucha soibokin Reverend Sil Thantuangan office staff te chunga lom thu asoya staff zinga tungin Reverend C dam chungna Pentecostal rongbol tu poimo uina thu mi engemu zan hne na tungin ngai thak ani bok ole khatizong khatun tumatana UPC North East India Kaushan rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thak hole theite ni e